очос булгуньяқтақ, кірегіті тұрар кіхі күмақтақ, өркиегіті тұрар үрін көрдақ. Учутал оғы литературатын классига сатира мастера народный поэт. Саха жонын жолугар төрәбіт кеге Петр Табурокап. Бұйыл сүй сыллақ өбілөйе. Бұ бәледі атағынан мұтқулақан выставка Ярославский атынан музейға тұрды. Кені сұруқтары ан бастақытын кен жүлге тағыстылы. Атаға доғыры сұриячылардан Николай Габышев болар әбет. Оны бұл витринаға әйге көрек құтын сөп. Оны тағынан аңмат жығыя, Семен Данилов. Опсая хейтон бу выставканы белемнерге төһө элбахманнык сургу буллугуду. Бу манна бихеха 2 папканы бербиттере, онтон бу таламмыт. Укордорыга уртубут. Поэт опсая тут 5 кенигелях выставкага кини бастакы буквалар муньяктара лых кенигелере ого саска эргиттилер. Жалбаатык каалары кепсетен бараргын ухата сатаатым. Аргыгын барары тететен. Алыс да абара санатым. Бу Петр Николаевич Табурокап 1941 сыллаққа 5 ыйыгар доғоругар анан сурыйбут қохана. Кені олыс үшігей бочарынан бу курдук открыткалары хоңорорун сөбілюребет, онна бу открыткалар выставкаға тураннар әлбәқ кеге сәңәритін ыллылар. Петр Николаевич қохонларын дұрғонлара бейлері музыкальный олыс өйден үмтөтіллардақ болан кені қохонларынан әлбәқ ұры айыллан тұрар. Поэт учутал амара хага кени чугас жона сергете оголоро өрү берцымнагасты кахталлар. Отукиди хурияти невиттен кеннеки билети бу бихан сахан тугар республикаттан тиеннер билети бу буттарын кенне кайдар өгөрөн кирет бу күтөгүлөр биллилlah хурияти эңини невиттен колобора то бен тиен хигер аган куду көрөр болда. Галата бияха булачы талачы. Кени аты өрү саха хагыс кырыла халмаахны жиримни онюрдетака алга суох онон бу ытыллар выставка ытчакка келер көлөнага улахан солталах. Беге анамытыгар бу выставкага саха жана сөйджан, оскологолары хөйджан, саха литуртуратыгар бу кинилер сүгүрүйлөрө таптылары өсө күйүредия. Ханыбыт Төрөбүт норвотун тапталын кең билинетин ылбыт поэтата аяр үлете салгы да үйрәтилле ырылара ыллана тураллар. Ол болар аяр кеге муңутур жоло оларан аспытологун үтүөтүмүгө. Руслана Максимова, Тимур Шережик, Джокускай, Вести.